Hari ini saya kau cari gini om. Salah laratin ki speknya ini. Hari ini saya kau lengkot. Ntar kan hari. Apa ya? Dan sepeda aku sih nggak ada bensin. Pak. Oke, Mas. Ano? Saya jual bensin di mana, Pak ya? Oh, sampai Anda lauk, Mas. Nah, makan kisah pada toko. Nah, mereka pada jual bensin, Mas. Oke. Mbak, Maira, apa aku minta nomor HP, Mbak? Lo ketuan HP kula, Mas. Ngomong cuma kure, Mas. Lo ketuan HP kula. Go. Sampai jadi mereka. Orang ngecek sampean, Mas. Mas. Iya, Pak. Toko bensin itu gimana nih, Pak ya? Lauk, Mas. Halo, Nina. Ki. Oh. Gila, langkong, Mbak. Ki, tore, Mas. Ki. Hereng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, puput. Engki, Mak. Ya kan nak kelu nak. Engki, Mak. Kan nak kelu nak. Deki kopi ria atraki dek bapak ngina. Dek sabe. Kok macam ampun nastari ngopi bapak simpang. Mon bapak anghede ji nak. Kula cukup mon karo kopi sekalian yo. Apa boleh tepak ngalako. Lek mato na ongku bapak dek kopi kan. Ya nyaman orang laki nak. Laka kadeng jia. Pagi hede mon narok paton oreng. Mon laki hede senang dek kopi. Cek ketedung ro lenge yakin. Mon bisa cek sampai mentah. Ya nak. Wah gimana insyaallah. Ya pas lah terakhir ya nak. Rip. Ayo, Rip. Pasti abis susah don. Kira apa dia sekecek? Kira aku kelam pire. Jongkok saya mau temen. Awak saya sibuk tonton dong. Buru. Tahu. Mai di. Oh, Rip. Abis dong. Kacar marah nih. Ya maklum di masa orang mandi tabek yang kenyarok om ya. Allah. Acorak beda sekorang. Aduh yongku. Kopi na binek lupain. Iya di no. Bismillah. Nyaman, seger.
Ambo di mana? Maran na rin. Ambo di mapole. Cengkori baru ketemu di nang kok sore itu. Ya positif kakak renge mon dia kok ada di. Oh, langan lereng bine boy drip. Nangan nang mare. Sengak yang tak lebat nang anang dulu. Lebat. Bang may melok pertu kang ko, bang. Wala nang bang cokok nganceng ko din na ya. Iyalah. Ya kalau anak lah terakhir dek bapak ngina. Mak. Kula mangkat ki, Mak. Tengah teh ya nak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Miki ada lembut ya. Sabar apre. Malah aja kiri ya deh. Oh, kan sabar tok ya kelengar gini loh. Oh, langsung bisa foto kau orang lagi. Apa di? Wah, cuk. Oh, baru orang ini. Oh, ciling, cuk. Kamu di? Aduh, cuk. Oh iya di. Mana orang sebut cong arah. Kiba. Oh, ini akan ada badan ke apa tuh kuring kok. Oh, kipur tak bambu be ada di. Do, tunggu. Bentek ciling mana dapat boleh, bentek dan main. Oh, Iya, kemarin deh. Corak tangan. Pak, Yongku. Iya nak. Kak kopi nata. Aduh ame dalan rakia kopi ke sabena. Me tak sabe Roma bae. Pakon mama, Pak. Cai pon takok panjenengan terus ngopi ya. Duh tak iya. Mon mamang hedel akar cek pelek kemana lakin-lakin. Senga tepak mesen gede. Budian mon heda alake. Pepelak minimal pak adik mamang juga ya. Ini pon kula pleman simen sih, Pak. Oh iya tengah tuh. Nolong sama mama. Oh iya tengah-tengah. Saya nggak naon sepeda. Rep. Wah, orang lebih boleh. Terang, weh, terang. ini lain di PD. Pak. Ambu lu, Pak. Ada apa sih, Mas? Ano? Engkau saya tanya, beli bensin? Terus? Kan nyobong boleh bensinan sepeda nah. Beda mau di, Pak. Terus? Nah, apa nyetot kula? Ano? Beda parlan aku, Pak. Seporana ki Mas, kula tak kenal sareng sampean. Lo, Pak. Kamu minta nomor HP nih, Pak? Tak PHP-an kula, Mas. Kula ki beda perlu nah. Cemengkir, Mas. Lo. Mau tadi HP di mana, Bang? Seporana ki Mas, kula tak kenal sareng sampean. Cemengkir, iki kula aku wae lho. Lah, Pak. Untuk Andi. Waduh. Berat komandan. Gua ada pakona alam tak bisa oleh nomor yang bini lekah. Nang diri. Patenang. Pakun si pakon lemong kayak gede ya. Tak bertaja gua di. Oh, mangkat nih. Oh, ruwet lah karena mengurus sumber yang gagal.
Nak, Oke, Mak. Tore kulis asa puna, Mak. wes nak karidi, wes tina mama sih patoto ke. Kalau abang istirahat gelun, pak enom aing malah elang leson ya. Selesai nak. Oke, Mak. Beberjeng nyari ilmu ya nak. Senajan heda nang orang lo andi, heda kau tebik raja ate. Tina nak miskin dunia, keng mon bisa pesogi ilmu nak. Oke, Mak. Pasana mama boleh dek heda ya nak. Senaus pagi ilmu heda tengki, tetap tengka siapa ada tenembang ilmu. Oke, Mak. Orang ria nak, banyak selamat pola nak aja tengka. Banyak orang apes pola nak keliru tengka. Gila kalau siang lemakan pun anak. Oke, Mak. Cuma kan aku lestari sarapan. Mare nengakan. Mama pas minta tolong ya, ntar dek toko ya, lemeli aki telur dek ya. Gila nengakan nak. Gus. Bah, hede fa. Engki Gus. Tore mana biar Gus. Lara seklangkung fa. Beton re lelo zaman ja. Itu king gamma aja fa. Aduh, kan ngomong nang Rabu Gus. Rabu bisa le julu Sabtu. Itu ini kalala mang kata itu. Ba ongguan ni kan biar ya Gus. Ongguan tina seklangkungku. Ba mana bidane ko ulo ka lagi. Iya kalala tengah teh. Ngereng Gus. Iya. Gimana, Mak? Telepon kulo, pakon bengobong nih. Iya nak ya, mele telur sekilo, mele soklin telur. Oke. Selainnya kan apa boleh, Mak? Jak wis mele jedok ya. Ora ki, Mak, kalau mangkek ke. Tengah teh ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rogi du kali kok di. Salah tau lep apa? Kiluang aing lekah. Nang tenang, Rip. Mungkin panggil aku traktir songko. Engko orang kayak nyari cara. Sutro masuk deh. Cara apa boleh di? Siling nomor bi alamat lekah mung tau le. Ang ante dung phơi. Rip. Main kono koyo. Ayo. Mare noro mare. Benga-benga. Oke, Mbak. Ngobonge telur sekilo, sarang soklin. Telur sarang soklin. Oke, pasti main, Mbak. Oke, Mbak, telurnya. Telur sarang nama? Soklin, Pak. Astagfirullahaladzim. Soklin, nah, terus nih, Mbak.
ba doon ba? Hindi ba ako kimpra nito ba? Ang ba? Saan po sa Pilas Madrina? Sa Patao, motor mo dyan pa atin na si Tapa. Ito lang. May na inyo ba mga?